Kari Ponyamato Rabel. Bamutsimu Abrahama na Isaka na Jacob. Kotsiangano wonalo tuachono mtangana watoma. Baba dovani ni wonali ni wala mangaliso mangazo sana. Baba roni wonanga haba watoma humi mabili ibo angora hosibi. Kotsiano ani sototi ano gofela habo peti. No fela shango lote ngori shango lote lotalanga zumbia sana. Mutsimu anga keba watu shango boltanga na wachaka zopamana nao. Hangola nini pe uketo ni ambazo nga manda muyamketwa. Baba mutu wangu ko yuna muita tans. Baba nga chino chipinga cha mapelero. Narineri sabonio zapuri ya zivono zori chipinga chopela. Baba anda ukuru ya juta mlinda Israeli esele telikofe. Itani mushumu wangu baba. Riani humbela musiki. Riani humbela Jehova. Riani humbela itani mushumu wangu nga Jesu wa Nazareta. Amen. Amen. Siyathokoza ngakho sekuqalile konke inkonzo lokhu iqalileyo manje sifika kuthuba lentshumayelo. Niyabonga nonke bantu bakaNkulunkulu enize kulomkhosi wasezulwini. uThixo wezulu nimemile namemeka makanibusise. Akunamuntu olande uNkulunkulu ozasuka lapha engabusisiwe. Cha na sonke siyasuka lapha sibusisiwe. Abafuna bakufuna bazakufumana. Sibizelwe khona lokho. uThixo usakhangela ukukholwa kwethu. Usathanda ukuthi sisondele ngokukholwa abese senza okuningi okukhulu ngenxa yokukholwa kwethu. Encwadini efana nayo kaMathewu chapter 9. Mathewu chapter 9. Amen. 10 verse. Noma singeke sabona ngokufanele sonke ngisho ukuthi ke mhlawumbe ukukhanya kungasaneli kodwa ababonayo masivule nini. Mathewu 9 verse 10. Kwathi ke secambalele kudleni kwafika abaningi abathelisi nezoni baqambalala noJesu nabafundi bakhe. Abafarisi bebona lokho bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na? uJesu ezwile kuthiwa uJesu ezwile wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga, abagulayo kuphela. Hambani nifunde kuba kuthini lokho ukuthi ngiyathandisisa, angithandi iminikelo, angize kubiza abalungileyo, ngize kubiza izoni iziphenduke. Amen. Angilandanga abalungileyo, kusho indodana kaThixo owashiya izulu esisa emhlabeni. Ngabe babelungile bonke ngakabuyanga uJesu. Ngabe belungile abantu wayengayikushiya ubukhosi basezulwini azohlala iminyaka eminingi lapha emhlabeni enhluphekweni. Ngabe babe right bonke abantu, ngabe belungile ngakabuyanga.
kodwa ngenxa yokuthi kwakukhona abangalunganga noma bonke bazalwa bebabi umhlaba wonke wonakele ngaleso sizathu ke washiya izulu weza emhlabeni la uThixo wangenisa isilo somfazi wahlala egazini lomfazi 9 months wazalwa waba ngumuntu ebantwini engasimuntu kodwa kulethwa ilizwi likaMlimi emhlabeni ukuze lesi sibotshwa nalabo abahluphekileyo laba abantu abalahlekayo laba abafileyo behamba bavuswe bakhululwe bamazi uThixo wezulu bamazi umenzi wabo nxa impilo iphela ezweni babuyele lapho abavela khona sebeyitholile indlela esekhuluma uJesu thina mina ngiyindlela neqiniso akukho umuntu ongeza kubaba uma engezi ngami oye ekhaya uhamba ngami yiko sihlasithi indoda engatholanga uJesu kayinandlela umfazi ongafumana uJesu akanandlela ijaha elingatholile uJesu kalilandlela intombi engafumana uJesu kayinandlela kodwa nxa ungenandlela oluzovela usuke emhlabeni kuyini khona lokho into bani yonale vele umuntu kahlali shose emhlabeni siyahamba nje kumele sibuyele lapha savela khona savela ezulwini nxa savela ezulwini kumele sibuyele lapha savela khona manje akubuyelwa ngenye indlela asimbili indlela yi-1 indlela nguJesu Kristu indoda efumene uJesu noma liqhego uyaziba noma kananyawo noma engenamehlo lo muntu lo mkhulu ezulwini mkhulu emhlabeni ndaba mhla esuka emhlabeni uyabuyela ekhaya lapha avela khona kibo khonani kodwa baningi asebefile ebangabuyelanga ekhaya beswele indlela besife ebusuku nasemini kungcwatshwa abantu ngendlela esabekayo kodwa abanandlela sikhuluma kanje nje ekuseni imochari yemadolobha ngamadolobha sigcwele amamochari kugcwele amadoda nabafazi intombi namajaha abasengomr bani khathesi sebenamagama amatsha uthiwa sesidumbu abantu kade besiphakamisa besenza abakhulu bemangalisa bephuma kuma-headlights kumaphepha besaziwa kukhulunywa ngamagama amakhulu kodwa hamba uyebona manje baboshela amatikiti enyaweni ukuzaziwa ukuthi ube ngubani akulukudlala ngesikhathi ungadlali ngethuba nxa kwathiwa wathola ithuba lokuphila wabakhona kakhulu nxa uzwa indaba zokuphila okungunaphakade kanje yekela into yakho uzohamba kusasa yekela into zakho nxa usifa kawuye eNgilandi nxa usifa kawuye eZimbabwe nxa usifa kawuye eMalawi nxa usifa umele uye ezulwini lapho wavela khona of course umzimba ungathunyelwa eNgilandi mhlawumbe eMalawi mhlawumbe ngapha eZimbabwe kodwa umoya ke lo ngafiyo lo moya uza kuyaphi madoda kusile ake sibone into yokwenza ngempilo zethu izono senziwe kwanele kodwa kwamanje njoba insuku zimbi kangaka isikhathi sisibi kangaka usathane ejaha abantu kangaka ke sibonani into yokwenza uJesu ukukhanya kwezwe asibuyele kukhanyeni
masibuyele ekuphileni okungunaphakade. Thixo walithanda izwe wanikela uKristu ukubana abakholwayo bangaphuphi babe nokuphila okungunaphakade. Uzofelani ke? Uzofela izono, uzufeli ngazo. Usabhatalwa ubani? Usathane uyakunikani nxa usufile? Noma uzisebenze wazenza kangaka izono zakhona, kodwa kuya umvuso yintoni na? Nxa sifuna ukuphila, sifuna indlela yasezulwini, indlela nguJesu Kristu. Khangela sinini sami, nxa ungena Jesu ungazube nabafundisi, ungena Jesu awunandlela. Ube nenkonzo ikhonzayo, kodwa nxa ungena Jesu awunandlela. Abafundisi akusindlela, inkonzo ethila kusindlela, indlela nguJesu Kristu. Izwa lokho ngokushola amazwi angedusi bantu, kodwa ngitshela abantu iqiniso ukuze benze abangakwenzayo besaphila. Angikhulumeli umnandi, angikhulumeli ukwazi ukukhuluma, angikhulumeli ukuthi kube kuhle, angikhulumeli ukujabulisa abantu, ngikhulumela ukujabulisa uThixo nalabo bezwa ilizwi likaNkulunkulu. Anginandaba noma ngakhuluma anything, anginamsebenzi, kodwa ngiseshutini lapha, ngisemsebenzini ukukhulumela uThixo wezulu ebantwini abazokufa kusasa. Ambani nifunde ukuba kuthini lokho ukuthi ngiyathanda isisa, angithandi umnikelo, angizange ukubiza abalungileyo, ngize kubiza izoni siphenduke. Igama ethi ukuphenduka lisho umuntu behamba ngendlela yakhe, kodwa awomuke kuleyo ndlela behamba ngayo abuyele kuJesu Kristu. uJesu usamile uyabiza namhlanje ethi phendukani. uThixo wezulu ukhuluma izwi linye kubo bonke phasi kwelanga, abaya entshonalanga uthena hom, abaya empumalanga uthi hom phendukani, abaya eningizimu nasenyakatho uthi zani phendukani, lapha niya khona lana kuyakufa. Uthi la phendukani ningene endleleni yokuphila okungunaphakade, indlela yasekhaya, indlela enguJesu Kristu. Hallelujah. Glory to God. Angikhulumi ngomuntu engingamaziyo, ngikhuluma ngoKristu wasindisa mina, ngikhuluma ngoJesu lo owalamlela umphefumulo wami. Nabaningi asimina ngedwa lapha, kodwa nabaningi abalanyulelwayo abasindiswayo. Kanti sisikhuluma kanje now sitshelwa lapha nge-20 amashumi amabili ngenkonzo ezintathu kuphela, 3 services, 20 asebesindisiwe. Asobantu beZimbabwe laba, ngabantu balapha eNatali. Amen. Amen. Hamba ubabuze bakutshela indaba ukuthi izono zabo sezithethelelwe, bezwile bakholwa. Nxa wena ungeke wakholwa indaba yakho, uThixo wenzile ngokuletha umshumayeli, wenza ngokudonsa ubuye lapha wena. Uthi yena uJesu, akukho umuntu ongeza kimi uma ubaba engamdonsi, ukuze ngimvuse ngumhla wokuphila. Zwana bro, uThixo kudonsela kuJesu ukuthi ungafa aphinda kuvuse futhi, ufumana ukuphila okungunaphakade. Inhlanhla ngumsa luthando lukaMlimi ukuthi kwabafayo wena udonselwe ekuphileni.
khalisa abantu bayafa baphuza utshwala benza yonke inonsense izolo zonke abanye bazokufa namhla ebusuku bebulawa izenzo zabo alright kodwa uThixo kulethe lapha umuntu kamlimi ukuthi uzokuza indaba emangalisayo eyomphefumulo wakho indlela ngabe sola lamadoda la ngabe sola nxa besola besithi indaba yinedla nezoni nabathelisi uJesu batshela into emangalisayo uthi namadoda msana ukusola angilandanga abalungileyo uma nilungile alright ebazi ukuthi bayizoni angilandanga abalungileyo ngilanda izoni ukuze sithini siphenduke labe ngisha nabo laba abathelisi nezoni izigulane bayagula mina ngingumphilisi mina ngingumelaphi mina ngingumsindisi yeka ngidle betafuleni nabazokwelashwa isifo sezono esibulala umphefumulo nezifo zemzimba esibulala izifo esibulala umzimba ubulawa isifo ushode engcwabeni kodwa izono sibulala umphefumulo ushone esihogweni manje uthi angilandanga abalungileyo ngilanda abantu ababi ngilanda isigebenga nabathakathi nesifebe ngilanda bona abantu ababi laba ibone ngibafunayo kanye ibone ngibashiyela izulu ngilani ngithunywa ubaba ngenxa yabona bababi laba uyabona uyafuneka nemthwalo yakho ufuneka umubi unjalo ungatry ukuzilungisa ungazama ukuzilungisa buya unjalo woza uyileyo nto phume egcekeni uthi inkosi ngiyisona uthi inkosi iba nomsakimi mina sona ungazilungisi ngalutho no ngeke wenzalo utho maqondana ukuzilungisa buya kuJesu yena kulungise ngendlela ephelele akulungisele izulu lakhe uzokusala kutsha akuhlanza inhliziyo kungcwelise akuyembese ngamandla kamoya bese uphila impilo yasezulwini uhlale emhlabeni khona la ube ngumKristu weBhayibheli ongenzi isono lobisono kasingene ezulwini siyingozi yomoya womuntu uJesu sathi ukuthi siyingozi isono yikho wathi kulwana undodo wayigule efe inhlangothi zonke wathi mntanami uthethelo lizono zakho indlela ukuphiliswa kodwa uthethelelwa izono izinini zakhe zilandule aphiliswe kodwa uJesu umthethelela izono ngoba ingozi sephefumulweni akenisi lokho bantu bakamlimi uThixo walithanda ilizwe umlimi uthanda oyisisa akafuna enye into akafuni nemnikelo cha siyaphela leyo nto manje khathesi abantu babuya kuJesu ngokukholwa bazizela bona bazingenele endaweni engcwele bafumana intethelo lezono zabo. Glory to God. Hambani nifunde ukuthi kuthini lokho ukuthi ngiyathanda isisa angithandi imnikelo angize ukubiza abalungileyo ngize ukubisa izoni ziphenduke. Uyazi umuntu oyisoni kumele ajabule manje. Uyazi ngalamazwi umuntu oyisoni wenza izono ufanele ukuthi yebo kanti ngiyathandeka kangaka noma ngisona kangaka kungakuthi wathi izono noma zibomvu noma zinjani zohlanzwa sibe mhlophe ngengqwaqwane. Wayesisoloko uyasithanda izono umlimo yikho wathi indodana yakhe noJesu efika wayengalanda abalungileyo wayelendibona abantu lapha nxa ukhona lapha sinini sami wena ungumenzi wesono ngufunekayo nguyothandekayo
ngiyaphinda futhi ke nikhumbule nge100 izimvu zomnikazi kwase kulahleka 1 ke washiya i99 wayadinga 1 eseyitholile wajabula wayifaka ehlombe wesa naye watshela ibhuru zakhe wajabula bathokoza naye nomvu 1 kwakungasogusha zasesibayeni kwakungasozimvuzwana umuntu umphefumulo womuntu akulandoda yalahlekelwa yimvu yakhe hayi khona kodwa umlimi walahlekelwa wena mvu yakhe thina uJesu yasazi izibuza naso siyangazi singemlandeli ongasiwayo singemlandeli usathani hayi usho njalo wasesithi nginesinye izimvu esingasoza lesisibaya nazo ngangizithatha zizokuzwa izwi lami zikholwe ukuze zibe umhlambi wesibaya sinye zibe nomalusi munye amen imvu wena ke imvu kaThixo wena ke olahlekile wenze wena wenza izono nxa usenza izono ulahlekile ya kodwa fana ke bro nomlahleke kangaka nomlahleke kanjalo kodwa izulu liyakuthanda uJesu uthanda ukudlula sonke lapha thina amen awungeke wayithanda into enjalo ungewake umukela umsongaka yebo ungawuyeka ufungasilisiyoza ukuthi bekwenze njani umlimi uzothi hey angithi wawuconnect enteni lapha ngakusakhona ukuthi uyokuzwa indlela manje kawukholwanga sewuze wafa unje angikwazi ukukwemukela noma bengikuthanda kodwa ngenxa yezono lezi angikwazi ukukuphatha bese uhamba uye lapho usebenzela khona ngoba usebenzela kuSathane hamba kuSathane abese kusangapha uSathane ke manje nokho kana khaya kana musa ngiyanikhulekela nonke abantu bakamlimi ngiyanithandazela nonke ukuthi uNkulunkulu wezulu avule inhliziyo zenu nengqondo lokuzwisisa kuba nizizwe likamlimi Ncwadi kaHosea masinyane Hosea sonke Ncwadi kaHosea sonke Hosea chapter 6 abaphethe isizulu ukwanda kwamaphepha 758 Hosea nxa usuka lapha kuNahume uyakhona kuHosea amen noma usuka kuDaniel uyakhona kuHosea ngisho lokho kuzo sonke sifunde encwadini kaThixo sibone ukubana kulotshiwe Hosea chapter 6 sokuqala kuverse sonshare verse solfunda amen sizofunda uverse sizofunda uverse 6 7 8 siyaqhuba ngokuba ngabe ngithanda umusa ngingathanda umhlatshelo nokumazi uThixo ngithanda kuneminikelo echisiweyo amen ake nizwe into emangalisayo ake nizwe into emangalisayo bona phethe iBhayibheli eshona la Hosea chapter 6 verse 6 Nokuthi ndilolarulo andili sibayiro uye kuziva mali kufuna zvipiriso zvinopisa ngithanda ukwazi uThixo ukuthi umuntu azi ubani uThixo ukudlula iminikelo udlula zonke izinto lezi kodwa abantu
bayajabula noma umlimi engamazi abantu basibona be-right noma ulimi bengamazi. Nina nonke ningene phansi kwaleli tende nezwa lemfundiso iqiniso likamlimu le unomlando noma kanjani. Ngitshela iqiniso lonke unomlando noma kanjani uzawugwetshwa ngala mazwi wona. uJesu wathi yena mina angilandanga ukuza kwehlulela abantu. Uthi angizange ukuze kwehlulela abantu. Wasesithi ilizwi engilikhulumayo yilona eliza kunehlulela. Wathi yena lithini ngizaliqeba kubaba uAbraham uyihlo uMoses uMoses uyena olucebayo. Lithi ngizaliqeba kubaba kuthi uMoses enolukhokhelayo walukhiphe eGibhithe nguyena unicebela kumlimi. Mina ngizanga kuzokwehlulela abantu ngizosindisa abantu. Washo njalo wasithi ilizwi engilishumayelayo yilona eliza kwehlulela umuntu munye ngamunye. Wena uzwelele ilizwi ahle ngikutshele bro mhla usifa uzangidinga ongekho. Mhla ufayo uzathi hey uphilwana umuntu lwana nasi into ayikhuluma yona le manje ngizomthola phi ungeke wangithola futhi. Wena usina kuphela unomlando omangalisayo. Nxa ngikhuluma ngomlando ngikhuluma isiNdebele angikhulumi nginawo siyaphambana ukukhuluma. Nangikhuluma ngomlando angikhulumi ngecala angikhulumi ngecala. Yeah imlando umlando lo licala right. Nxa ngithi unomlando ngisho ukuthi unecala ke. Uzawuna lamazwi unecala uma ungenzanga lutho ngawo lamazwi. uJesu uzakwehlulela ngawo lamazwi. Akutshele date lasetendeni wawukhona wena amazwi wawo yonke nanka awubanga nandaba nawo asangukhathale ngawo unemlando ngaleyo ndaba unecala. Ngaba wenza ngokusho kwamazwi nxa wasinda. Zwele ndibadla likamlimi ninenisindisiweyo na indlela yasekhaya. Ninenisindisiweyo enazithobayo nasindiswa lalelanini indlela yonale siyahamba ekhaya. Akuna no doubt about it. Siyahamba ezulwini. uJesu indlela neqiniso lokuphinda kunguna phakathi. Lo esimaziyo lo esamtholayo lo sasana naye ngemphefumulo yethu uyindlela yethu. Verse 6 ngokuba ngabe ngithandusa ngingathandi umhlatshelo nokumazi uThixo ngithanda kuneminikelo etshisiweyo. Ukwazi umlimo ngikuthanda kunemihlatshelo etshisiweyo ngikuthanda kuneminikelo etshisiweyo. Ukwazi umlimo baningi abantu bathi bayamazi umlimi bengamazi bemonela bezenza izono bathi bemtholile bengenaye. Kodwa-ke makabonge uSomandla uJehova usiphile ivangeli ukuze simazi ngendlela ephelele. Umphefumulo munye namunye uzazela uThixo wawenzayo.
uyamazi uThixo uyamazi uNkulunkulu angisho ngokufunda eBhayibhelini ngisho ke ngemoyeni wakho wathi bana naye na usabuya kuThixo ngamaziyo ongawazange wenze nix naye ongabuyishananga naye ongaxolisananga naye ongasithobanga kuye uzakuya kuye isigebengu njalo ungumkhohlisi njalo njani uAmos kuthiwa ababili bangahamba kanjani bengavumelananga fundani masinyane le verse 3 Amos 3 verse 3 ababili bangahamba kanye uma bengahlangene na kungenzeka khona kuyini ungabona behamba bonke bezweni manje usahamba nomlimi lingasanganiswane ungahlala noThixo ungazange uzwane naye ungamazanga njani lingahamba nobabili lingasangana livumelane njani uma lizohamba nonke akuthatha kusekhaya ezulwini livumelana manje ubuyisana nomlimi khathesi nivumelana khathesi icala lithethwe khathesi indaba iphele khathesi uthethelela namhlanje bese lohamba nonke noJesu esini siye ekhaya brother uyakuzwa lokho sisebenzi niyakuzwa niyakuzwa lamazwi ngubani uzahamba nomlimi engavumelana naye sivumelana nomlimi sisaphila emhlabeni sisadliphalisha sisiya emsebenzini simdinge simthole lithi iBhayibheli kuyishaya funala uJehova senokutholwa imbizelo seseduze umuntu makashiya indlela yakhe abuyele kuNkulunkulu uthi uzothethelelwa kakhulu ukuthi uthanda ukwaziwa ngabantu bakhe umlimi ufuna ukwaziwa ngabantu bakhe verse 6 ngokuba bengithanda umsa ngingathandi umhlatshelo nokumazi uThixo ngikuthanda kuneminikelo eshisiweyo kanti bona njengabantu baphulile isivumelwano lapho bakhohlisile ngakimi akuzwe lokho bakhohlisile ngakimi phona ukhohlisile kumlimi uthi uyamazi ungamazi uthi umtholile ungamtholile uzozoka umlimi ungayisiwi uzozoka uKristu ngasomKristu yakuba into bani manje ngaso kumele uhambe noJesu akusekhaya wathena kubafundi bakhe sizweni mayingakhathazeki kholwana kuba nikholo kimi ekhandi kababa khona isizwe esiningi uma kwakungenjalo ngabe nganitshela ngiyakulilungisela indawo ukuthi lapha engiyakuba khona nani nibe khona siyafuneka ezulwini siyafuneka ekhaya indawo yalungiswa kuthi uzabuya ekhaya uzahamba noJesu nizahamba njani ngezwanana ababili bangahamba njani bengavumelananga njani yikho abantu bevangeli banomsebenzi okufuna uThixo ikubona bekhala lapha ikubona abantu beyeka abantu bayekudla iphalishi bona basale bekhala lapha esithi ngifuna ukudibana noThixo ngifuna ukuzuza uThixo nabasebenza umsebenzi odlula umsebenzi wezwe lonke abantu basebenze baze basebenze nama overtime
phasi kwezulu besenza isono nemisebenzi yomhlaba ayibancedanga bafa bachiya kwasala amabhenki kwasala imali kwasala izindlu akubasizana bakhohlisiwe bakhohlisike babambezelwa nezinto ezingasisiyo bakhohlwa ukusebenzela imphefumulo yabo engayikufa basebenzela idonke efileyo akukubi ukuthola into zomhlaba konke ku-right kuhle kodwa nxa usithola kungenamlimi ungazisusa ungenankulunkulu azikusindawo sithole kodwa uthole uNkulunkulu umuntu owokuqala ukumzuza nguThixo okuningi kuye emuva thola indoda uzakufuya ichiya uthola umfazi uzakufuya umchiya thola abantwana uzakufuya bachiya thola abazali uzakufuya bachiya uyabona ke kanti koThixo akufiwa kanti kuNkulunkulu akufiwa noma uzulala uzavuka futhi uMoses wakhonza uNkulunkulu angithi siyakwazi sonke wakhonza uNkulunkulu wafa entabeni edlula iJerikho nebandla lonke likaIsrayeli wafa entabeni leziyana wangcwatshwa uNkulunkulu akabonwa umuntu namhlanje ingcwaba kalaziwa uThixo umphefumulo wakhe na uyinceku yakhe isisebenzi wasithatha saye paradise uElisha wathatha inqola yomlilo yamkula wafika esonomzimbo omunye ezulwini kwaphela iminyaka 1700 lokho afa wahamba kwakhohlakala phansi kwezulu kwake kwaba noMoses uElijah wayese sokusiyaphela iminyaka 100 asuke emhlabeni kwenza kutshela into emangalisayo semanganasi kuthe ngenye imini uNkulunkulu wathanda ukuvakashela emhlabeni ezovakashela indodana kuJesu uJesu ekwasubabuya namhlanje wathatha abafundi abangaki wakubani Peter John Jacob wakhwela intaba engayibona ngamehlo mina wakhatha phezulu kwabo wafika phezulu le waphenduka esinye isimo uJesu ingubo sakhasa imlanje njengokukhanya kweshayifu labasithabeza efini lapha bakuNkulunkulu egibele yifu wasesithula amadoda amathathu wasesithi lo indodana ebethandiweyo engikholwa yiyo mzweni lowo nginamadoda amathathu lowo ninaye lapha uyindodana yami engikholwa yiyo mzweni awuzwe lokho the ifulele selinyuka lapho kwaphuma khona ilizwi abafundisi laba besaba ngendlela emangalisayo bakwase bebona uMoses babona nobani noElijah uMoses emela ixuku elizavuka kwabafileyo uElijah emela ixuku labazahlwitha bephila abazaguqulwa uyabona asisafi
emzimbeni alala umzimba ulale khona ikuseni kaNkulunkulu lapho uzokhala khona impalapala bavuke bonke abakaKristu abalala benaye abalala benembewu yelizwi likaMlimi eyokuzalwa kutsha uyabona balala noJesu balala bayimbewu engaphehlwanga inhlanyelo thatha umbila uhlanyele uma uphehliwe ayiphumi insimu yonke kayikwazi ukumela lutho imbewu yaphehlwa kodwa thatha imbewu engaphehlwanga enenhliziyo liyane niyaziyo umbila unenhliziyo yakhona ingaphehlwanga faka phansi yaphuma abafa benelizwi likaMlimi besindisiwe bayahluma kusasa futhi xa impalambala ikhalayo bayimbewu engaphehlwanga abanye abanayo imbewu ngoba izwi likaMlimi banalo bayimbewu engenalutho engeke yaphila futhi Hallelujah. uPeter ebonele simanga kwangathi uphambene ikhanda wasathi inkosi esokuJesu uyazi kunjani kuhle nxa silapha sakha amadokodo amathathu elakho Nkosi nelika Moses nelika Elisha kanti bona bayawuhlala phi kuthiwa wayekhuluma ngoba engasazi into ayenzayo ebona uyazi amadoda amu-3 bebona uMoses no-Elijah uJesu kasangasho ukuthi yabona Peter nawe John nawe Jacob lo nguMoses lo ngu-Elijah kazaku kube introduction akusanga ukukhulunywa lutho empeleni uMoses waziwa ilamadoda amu-3 kodwa bekhashana ngempilo kodwa bababona lamadoda amu-2 abafundi bazi ukuthi lo ngu-Elisha lo nguMoses uyabona ke basebesenkazimulweni yasezulwini basebukhosini basezulwini bebengasekho esintwini kodwa selasintu phezu kwentaba lapha kufika uThixo umnikazi wezulu lomhlaba nomnikazi wentaba ufikile phezulu lapha sokulizulu ngokwalo sebesazana ngendlela epheleleyo abasadinga ukukhaselana funa ukuyafika ekhaya funa ukuyafika lathi eparadise awuzwe lokho lapha lamadoda angu-2 avela khona eparadise bavela khona eparadise bafa bayakhona beza nje behla bavela khona babengafile kodwa bakhalelwe emhlabeni kodwa ungcwatshiwe uMoses kodwa wayengafile kuNkulunkulu uthi yena uJesu uthi yena uThixo asiyoThixo wabafileyo unguThixo wabaphilayo ngoba kuye bonke bayaphila nabafa bayizoni nabo bayisitokisini bayahlala njalo nxa sebegwetshiwe kabafe esigogweni bahlala khona esigogweni naphakade bephila khonale ngoba umphefumulo kawufi umoya kawufi sibiziwe bazalwane sibiziwe ezulwini sithandiwe ekhaya senzelwa indlela enguJesu weNazaretha indlela ekhulumayo indlela ephilisayo indlela elaphayo ethethelelayo indlela ephilayo thina Thomas ungamangali mina ngiyindlela neqiniso maKristu asambeni ngendlela yonala ungaphambuki kuJesu uyindlela hamba wena kuthiwa lapha encwadini incwadi yesihlabelelo kuthiwa bahamba ngamandla nangamandla omnye nomnye ebonakala emzini kaThixo
kweziyoni. Isihlabelelo 14:84. Isabelo 84 verse 7. Funda. Bayahamba ngamandla nangamandla. Ngoba yilo muntu wabonakala eZiyoni phambi kukaThixo. Amen. Kuthiwa amaKristu labantu bakamlimi bahamba ngamandla nanga. Ababuyeli emuva, baya phambili, bahamba ngamandla nangamandla ebusuku nasemini. Bebanga emzini kaNkulunkulu eZiyoni. Baze bayangena one day. Hamba mKristu, ungakhuphi isihlangu, ungakhuphi ibhaji, bopha ukhalo, ngoba isicathulo, hamba ngale ndlela enguJesu Kristu. Siyakhona ukuphileni okungunaphakade. Hamba. Bamba isandla somfazi wakho. Timayidala let us go. Nihambe nokungamshiye emuva. Nibambe nabantwana bakho. Xa kusenzakala, hamba nemuli yakho esulwini. Sondela uhambe nabahambayo. Sondela Nkosini uhambe nabahambayo.